الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني يا أرحم الراحمين. Me lundang panenko delembe lux. Ibu-ibu pagsarang sukol si Allah Subhanahu wa Ta'ala si sangem inin dukme labi-labinin kaguruhan pagkasakahan si ilmu duk pagkasakahan si umur duk demikian nasihat dambua guru tebi kalasahan miaan landuk katanam duk hapte pinakale murah-murahan dua aku si Allah Subhanahu wa Ta'ala bangpain tamba manambain taufik sin Allah Subhanahu wa Ta'ala siya sarta bang murah-murahan pinatahawi Allah Subhanahu wa Ta'ala in pangumulanin ina tausal we na si pagdakwa duk si pagibadat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabb. Duk demikian kita binikemon menjadi landuk kusin narukeg sabtiya kita bi magkahik kanumain magkakulang barakat sin pagtuntut ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung may zaman palabay abot tabi may 40 ubos ko ito minsan kang abot 40 asal tenga pa inte. Menjadi may kapung tinahin ko si agang Allah Subhanahu wa Ta'ala wa dumain ko hatin untuk magnasihat. Kasabot na dambuwa guru tabi kalasahan murah-murahan pinagbarkat Allah Ta'ala in umul na katon abunada. Sababan sin munafik dambu ayan ang bansa kisin manusia dimlate. Munafik. Hek kanayin salasayan duk bakas yung tanasihat o may kaguruhan tabi sarta ako niya ni maudu kulusiyan pasarasin munafik. Dambu ainin ang banmisaki. Siki tabi silahat tabi basilan. Buadapun in munafik yan, pinaka-danger amban kafir. Pinaka-dilikaw amban bangsa kafir. Sabab ng in munafikin, banglugo si bangkyo ng bahayang bisab siya. Bangkyo mas sa Quran, mas sa bisab siya Quran. Bang siya pasujud bisab siya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkyo mangandulang, bisab siya dulang. Iyan hangkan na pinakadilikaw in siya may munafik. Sabab, bangkyaw mangandulang, paharap busab siya mangandulang. Bangkyaw manganja atau akan panyang, paharap busab mangan panyang. Ubus nueren, hap. Pamisara-misararen, duk hap hatinin bayhuren, hap paluhan den, hap paiyem-iyem den. Sumagawa bang pagtaykot ni inaiyan, item na in bayhuren, atau kan item na in pangatian den. Menjadi may pung tinahin ko si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala ikaruwe sak disilhat tabi basilang iyene pinag-alenan pag-usaha mag-anaksin magganda riba ikaruwe saki sa hadya saki sa salat tabi ko ito. Menjadi may pung tinahin ko si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala labi luba amban may kaguruhan tabi pagtabang-tabangan tabi dinakwahan. Duk demikian pakuhan tabi si Allah Subhanahu wa Ta'ala bang pansabsih hidayatan silang bentel. Menjadi niya dambu amban me kisah bagas tasulat tuwe kutus i usbawaris i dupinoswe ko. Pasalan niya na dambua lilla mag-anak sin usahanin si bulak dunia. Siga piyan muli. Si hadarat Allah Subhanahu wa Ta'ala in usahanin sa iyan. Menjadi in nasihat ko inin tinarjama sadjawe ko dambu amban me ulama kibar ulama sin Egypt kilale roe kaguruhan tabiyan ni Dr. Sheikh Muhammad Hassan ine pinabaway ko hap Philippine isab hap basilan sinulat ko sarta pinasero ko
indambuwa sin kisainin 2,000 pieces. Pinasero kwe ko, dina kwe ko dinistribute si me kaus bawarisan atawa kan si kapong tinihante bisi bulak basilan kau ne pain niya me kahidayatan na makakaleru nasihat kita bi dalam YouTube duk demikian makakaleru isab kita bi nasihat amban me kaguruhan TV tu dalam ini menjadi umat Islam amban me kaguruhan makukutabang sikam subay kita bi pabasag magdakwa silahat tabi luune ke magnasihat atawa kan seminar duk demikian minsan me hatinen sulat pasirok tabi pasampay tabi silahat tabi lagi luba na yan si me lahat ga niya internet ga niya computer ko me sumisip tipo-tipo tu beralantonan ga niya pa internet ko Isabela ni internet so pagtabang-tabangan TV yan ay magpasirok ki TV sarata pangurung-urung TV si kapung tinahan TV si me lahat TV silang kaukaw na pen niya makabasa hapesab niya basare dem daelaw dambu hadis ataw kan dambu parman amban sadya dol siya magbasa newspaper. Jadi, ini kung magpaserok si Basilan 2,000 pieces. Murah-murahan dak ko dinistribute si siya. Bangpay nat murah-murahan bangpay ni sab siya hatinin kahidayatan ni Allah Subhanahu wa taala sinesine makawasan. Luon kita di magdakwa si YouTube si Belux niya isab kita bilabihan magdakwa sa di supaya hatinin nganag-nganag in ilmu sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi indamwa kisamiaan kumpas kubak tabasabiro maghapen sarta magjatu inin tu silahat Egypt si province of Mansura in dambuwa lalamian estudyante si dambuwa doktor Miki dua sabab pain ni amma kun pain ni matay an sini matay pain ni an sini in amma kun bu'laat manamal sarta pain ni maka inu in kamatainin bang makajari pain ni okay dambuwa guru kami kalasahan pakuhanon pain ni dua in amma kumyaan sa pain ni mate an sin landu makainu-inu pedian pain ni betting sarata pain ni babaya maguta gay pain ni agin tasandalwe ni sambil pain ni magubas hapkasilyas paglai pain na si Casillas lain ni nguta sarta magkilahap ngilahap na tiid. Ubus ulali ni bangwe ngilahap sarta pagkilahap ni pain ni agtoy pugteng pain na insuaranin. Gaan ni pain ni makabisara sarta demikian siga pe hatinan magkilahap yan ni uta ni miyaan nguta ihap dem Casillas sin apbaul sin Casillas yan ay pagsungian miyaan sarta pinuawe ne balik in utak nin kinakalit ne pabalik. Sarta ngilahap, sarta pugteng magtuyin suaranin. Lain hambuhatin nin makainu-inu, bangwe ipain ne mate ipain ne sai amakun, bubang pain ne patek ka magsambayang bisab. Menjadi may lundang panen ko si agam Allah Subhanahu wa ta'ala, itakisaku maap si kaam, Pigiyo pero atek ka hatugurutan bin ninya sa kamang tek ka inguruhin. Pag tek ka, pag magkilap sa ipug tangin suaranin, magtuhet piniwe anak din, hap Casillas miyan, bangway pen ay ama kun sa i. Puas mangilhap minted-ted pakisig, uus pen ni matay. Pag pinadelem toilet, si Casillas, lain ni amma ni miyaan
pa dem kasilya suluenin sarta duk utak ni wal iyazu billah. Jadi sarta ia mole mati ni si waktu i nay may umat Islam salaat laat ni kamatri magpatalibon kita bi amban Allah subhanahu wa ta'ala amban kamatay sa i subil kita bi mako si Allah subhanahu wa ta'ala na sa hantap-hantap kamatay. Manjari pi si dambua gurumian si Sheikh Muhammad Hassan painne amma kun painne mati ang sini dan kasilya sarta makainu-inu painne kamatainin duahan painne ako si Allah subhanahu bang painne inampun sarta sinalasay ne in kamatay ni mian kahantang sin kamatay ni sarta ine helling dambua gurumian painne auzubillahi min zalik. Atin patalibon ni ang ban kamatay say Uus pa inne, tinilawe na anak numiyaan, ine pa inne hinang amma numiyaan, si waktu na si bulak dunya, ine pa inne hinang naik. Na hinang naik pa inne, gay pa inne tanto magsambahayang ge. Na ine, bisar ng ulama miyaan, halingnen, bang pa inne pasasin ng bahayang maghilap na pa inne may ulama eh. At yan, magpaylo pa in kaulamaan. Sumagawa pa in balik kyo, kileon pa in inaano, ine pa in hinang si waktu pa si dunya in amma numian, tileon inaano pabalik. La ine balik, tinilewe ine inanin pa ine o ina kukalasahan, ine pa in hinang si amma, si waktu na si bulak dunya, sabab nin pa na lando ku inu-inu in kamatay na miyan bangway sa ipedian beteng sarta ap kasila sarta mabaya nguta sambil kakan ni balik inutanin sarta pen ng ilahap. Ina sambung ina ni miyan bangko ikitele toto pa ne toto in amma nun pien in usahanin pa in maggandari ba. Yan pa in usaha mag-anaksin, anakin anak pinanak pe. Yan na may kaikahan ko ito si lahat tebasilan, yu nga nagnganag in pag-usaha yan, yu na kaligyan kita, pakupakute si Allah subhanahu wa ta'ala bang painihinadayatan may kapung tinayahan tabi mag-usahay, pagkasig tabi in da'wa, kau ne pa niya tinen magtawbat siya sige pisimole si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Inen sambung sindambo wala mamian pa inne pigi sinalsila ne we ne kamate sin amma ne mian pa inne kamatay pa inne si ammain sa inin. Inakahan ko pa inne si ina in usaha pa inne amma kumyaan maggandari ba. Iyan mag-uusaha amban labian haram. Panglangan we sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sara ta ine sambong dambuwa gurumian pa inne auzubillahi min zalik. Magpatalibon ko pa inne si Allah subhanahu wa ta'ala amban me kakahinang sa iyo. Ine sambat dambuwa gurumian pa inne qala an-nabi man aasha ala shay'in mata alayhi kana ya'kulu najasat fi hayatihi fayakul najasa fi akhir yawm min al-ayyamih. Ine pa inne bisara atawakan sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasina in kailumannen amban me haram, amban me gandariba, amban me ine panglangan sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, mata alay. Sarta mate iyelo, sarta patagte iyelo, mate iyelo sin kakahinang haram. Kana ya'kulun najasa, in kanianen mangan iya lemmi fi hayatihi, mangan iya gandariba, mangan iya amban me labeyan usaha amban haram,
kinakan ni, kaluman ni, breakfast ni, armusal ni, kahawa elew, fayakul najasa fi akhir yawmin ayyamihi. Na pinakan duisab iyalemmi. Pinakan duisab iyalemmi. Amban me kalaatan. Silwak silas ni pain na sin kaaluman ni. Na inin may umat Islam, tupes si bulak dunya, payam na sikaw in kalemian, yan ay mag-usaha, magganda riba. May pong tinay ko si Adam Allah subhanahu wa ta'ala, subainin pagtabang-tabangan tabi pinasampay si lahat tabi pag-iyan ang bandang buwa saki, ang ban usaha mag-anaksin, duk ikaruwe ina saki sin lahat tabi ko ito, yan ay sabot we guru tabi miyaan, yan ay pain ni al-munafik. Yan ay pinakadilikaw, ang dilikaw pi aman bang sa kapil, yan ay siya yan munafik. Na may umat Islam, yan ay tabas na ngay kwan sini, sinasina elum in kaelumannen amban me kakahinang haram. Mag-usaha amban me haram, pinakan duisab iye limmi fi Allah subhanahu wa ta'ala. Silas kalumanne labi luba nen bang taabot si ellaw kiyama naraka jahannam in lahat nen. Pagubos sambong nen magparman pa inen Allah subhanahu wa ta'ala. Inasambong nen naisab, doktor naan. Magparman pa inen Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Magparman ni sampay na Allah subhanahu wa ta'ala o kiyopay na dambo anak. Dinaak kita bi magmatalew kampain ni. Si ellew ni yan mole ni kaampain ni. Yan mole ni kaam, si hatinen mole yan kamatay. Tekka na in kamatay yan magsape baranduk niyawan. Turja'una fihi ila Allah. Yan mole kayo na si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala summa tawaffa. Yan matay na kita. Dinaak kita inin magmatalaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nen, bang in sa upamanen, in tarabahuten tude si bulak dunya maglagarik hadya pa makanakin, namatay kayo si paglagarikan, na tartan tumatay kayo luu, hatihun in ginhawa nun narka jahannamin pulian nun, damikian bang munafik in manusia, magmunafik in manusia, lurob sa iya matay si pagkamunafikan nan, na sina iyan pinakadiyawa narka jahannam pagtaawot sa alaw kiyama. Mandiyan may umat Islam, pagtaawot sa alaw kiyama, nabang hatinen in usahanon to si bulak dunya amban kakahinang sadyasin haram, tartanto iyan, pagtaabot si alaw kiyama, binistaroy sa sikao, in kakahinang sin haram. May kasabat wahum la yuzlamun. Na in Allah subhanahu wa ta'ala, sin hatin tarjama ma'nawiya, sin am, hatin bang sa upamanin, in manusia, pagtaabot si alaw kiyama, bang in kakahinang nin hakalaatan, tungbas ng pagtabot sa alaw kiyama kalatan nisab. Nabang in manusia hatinen rida sin Allah subhanahu wa ta'ala mula yasiadarat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rida tartanto pagtabot sa alaw kiyama dem kahapan serta dem kasanyangan pagtabot sa alaw kiyama in Allah subhanahu wa ta'ala gayngan zalim kita min umat Islam. Kemun hinang tekalatan dem listahan. Kemun hinang kahapan demikian dem listahan ganian magkalepas. May pong tinaiku si agama Allah subhanahu wa ta'ala kung hadis Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akil riba wa muwakkilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qalahum hum sawa. Na inin subay paghalian tabi
sarta pasampay tabi sa lahat tabi basilan mura-murahan bang pansab si hinidayatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kapung tinahan ko mura-murahan sinasine makabasa ni si may lahat tabi si may ini ganiya internet ganiya computer de ini 2,000 pieces pinaserok we kami idaku pinaserok pinasampay inurungan kanya-kanya kau na pa niya makabasa sarta ikaruwe daku pinaserok lambu amban mi sakiru isab manusia sila hattebi yini magsanda lahin atawa kan magsanda guma hadjatad inin pardusehan sin mi kapung tinihan tebi silahat basilan yini magsanda ineddo pe buwa ineddo pe belihan gumahin ineddo pe belihan buwa lahingin ubus pinalikatan pe balik. Masya Allah. Asal usaha te datinin anu manamal lingkat sumagawa ng umat Islam isulang si sara sin agama Allah subhanahu wa ta'ala inin subay sa pasampayan tebi magpaserok kitabi sarta pangurung-urung tebi silahat basilan sin usbawaris tebi kau na panya kahidayatan ni pung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala dambo na sa bamban link sa lingkat dakwah tabab nen bang kitabi maghinang kitab ataw akan magpaserok pabelihan tebi si pung tinay tebi si basilan gay si emelli bang pasan ilmu niya di sa melli suga mahang dumen ko pangurong mian libre mag-agaw ahin pangurong te kakesek indakwahin bangatinen libre gini sa pinawahid pangurong tinadya supaya niya abasare pagyabangi pabayran te siya sinduehin magdueruwe pe melli penabang susab pinabelihan na pagyabang kalangan yan pinabelihan may kalangan pente yakan kalangan English kalangan main-ine na mag-agyaw sa magbelihin sumagawa bang ilmu dumin mag-agyaw mamelihin suga mag-agyaw mga dalingihin ang kaguruhan to dalam inin hap pagtabang-tabangan tebi bang niya nasihat pinaka-importante giwan dutaha manamal paserok tebi sarta pangurung-urung tebi silahat basilan bang pasal painte me nawe benal keto no manal bang iyan kalangan atas iyan ngutang bang hadja makabel di kalangan sumagawa bang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ton medayang idelling pe bang dinagangan pain me basilanin webe pain me magdagang pain me business na hepinin nandu tuan medayang dumen happy business bang magpabeli kitab in pung tinaitan bin sumagawa subay hati debi in katasin dumen libre in luugin dumen libre hatinen subay hatinen pagbusan sin songot na insya murah-murahan pinaku si Allah subhanahu wa ta'ala masampay na kitabi taman tag-estebi sige pe kitabi daw makahinang minsan damwa kutayb mian minsan sa dambuwa serok paserok tebi pahikka sarta pangurung-urung tebi silahat tebi basilan supaya niya basare piasindo pagpaserokan ngir halga magpaserok ku 1,000 pieces 500 pesos do so bale 2,000 pieces 2,000 pieces bale 1,000 pesos do nakado mura-mura gano say harganen kami pung tunay ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala dumani sabut winarok ine sumagawa nin dambuain amban me da'wa ruisab pamakuhan ko si kaam nawang yan ay maghinang sinesine kaam makagees bang niya may paintem importante ko may kahantang sa upamanan ni munafik manjari sulat tabi akaro at tawakan pain na magsanda lahing damikian subay tadi pasampay tabi damikian yan ay painte may kalabian sin pagsambahayang jamaa at tawakan kalabian sin may pagsambahayang nawafil
makajari sulat tebi gipinhek kamanamal mulakas tebi sadya serta pinaserok serta pangurung-urung tebi selhat tebi basilan murah-murahan kau-kau ni pain niya pung tinahit ng bi kataupikan ni Allah subhanahu wa ta'ala sabab nin arakala bang si makawassa magbidda duk hatin takale-kalere kaya bang si antek kasi luma bisan sa inggen niya basa-basare niya payam-payam de na kaulay ang banmi sababan kataupikan se atawakan kahidayatan se wa Allah subhanahu wa ta'ala may kung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala na labi abdal bang may patwa asal labi abdal manamal ang may patwa inin bang hadya makagies kitabi sumagawa gay tarag STV minintedde suwa subi inimut-imut atinen makahinang kitabi dambuwa fatawa sa upamanin pasalan sigupan dambuwa alay sadya kajari ni pasirok tibi sarta pangurung-urung tibi silhat tibi mian supaya niya basa-basare nagbang hatinin ngahinang kitibi kutay budang do magintar to ko bentuk kahunitan kitibi so anapin ako pa ko si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain hatinin makahinang kitibi sin midambo bisan midambo kutay sige ni hatinin sige na bidinagangan hatinin na pangurung-urung tibi nga pagsarakat tibi sin kapung tinihan tibi silhat basilan niyan na murah-murahan gini ko magpataha si akulay dumini bilang nasihat sumagawa nen hatinen tataat alin kun sine dambuwa guru tabi kalasahan kuy Abu Manal murah-murahan pinagbarkat Allah subhanahu wa ta'ala numulnen duk bang panisab inu kay Allah subhanahu wa ta'ala ingawang rejeki tujuye duk demikian bang panisab kita bi pinagbanbaan Allah subhanahu wa ta'ala si dalam surga duk panghu tabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bi kemon tu dalam beluk sinin sabab nen in kita bi dalam beluk sinin asa tagna tegal na kita bi magbagay-bagay tapit na inin magtahunan magdantahon na yin duk tenga hatuwang kuga lupa kita bi dalam beluk sinin agen-agen na yin magkilale duk sababan amban beluk inin mula-mulalen makapagkilala kita bi ikarwenen makapagnasihat kita bi ikarwenen ikatelunen makakale kita bi bidda lahat ataw kan kaguruhan magnasihat kwe do kita bi kahantang magdambuwa luma ataw kan magdaumba kauman sababan ine nikmat kapangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala ine sahajja nikmat ina internet duk computer si jaman ko ito murah-murahan bangpain tausal tabi in internetin si pagdakwa duk bangpain tausal tabi in computer lin si pagbasahan tabi sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala duk bangpain sab tausal tabi in computer duk in ni'ma computer duk internet sababan sin pagkasilasa amban me kaam kaguruhan demikian ini kami kamuriran pakala si kaam bangpain hatinen dambuwa namban sababan maka pagdambuwa kita bi sababan ambantu pagpunpun ti si beloks duk pakuhan ti sabdua si Allah subhanahu wa ta'ala yanami silhat tabi magnanakura si me lahat tabi murah-murahan bangpain isab si hinidayatan wa Allah subhanahu wa ta'ala yana iman gita genggo wami bangsa satru dukbang panisab siye malasa si agama yani agama Islam dukbang panisab siye mag-support si agama Allah subhanahu wa ta'ala may pung tinay kulundang paningko gayna pataha ko in lapal kabtangan ko dumay no panhatinen ko nasihat asalan sinimian so arak sadya tumaha makukamapan sikam kaunetek kaindam buwa guru tabi kalasahan Tuan Rida bagay ko kalasahan kau kano tekka ambat sa hatinen po ang mikrofon makukamapan si kam bang niya alay magkamali amban baran ko duk sa syaitan duk bang niya alay teddo bi pangadjian atawakan ilmu in iyan taupik amban Allah subhanahu wa ta'ala si kitabi makuku kamapan si kam sarta pugteng ko in bisara ko si salam yan ay pagkilalihan tabi sa halam tahi ahlu jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.